amen. Ia le tole nei tai au, amen. Ia le tole poso pea lo na lava vi inga. E whaavavau lava. Sa maa nei tai au, ia ua mato laudu ap sila whae foi. Ilunga nu ua le tua nu o le tua. Ia ona olo wa lofa whaasoa i o mato tangata. Taute poi pu taute ava. E whatau mafa o e lo tua e lo lava vi inga. Ia le nei tai au le tua. Ia ua mato iaipa le nei tai au matango fia mai ate oe. Wawe toi foa i le soifua ma le ola i o mato tangata. Ia waise o le aia le whaftai ati oe. Ona o mea matangofia wa e whaia. Matangofia le ola fau. Matangofia le mana wa fau o mea fau le nei tai au. Ia e mai ati oe. Ia alofa mai whaasoa nei tai au. Lo wanganga pa ia e moli se pe au. O le tala le lei le tua. Ia awao mato tangata. Mua na oa i whaatonu. Whaapoto ai lau au na e tau tala ai. Ia waise anganga wa e saunia le nei tai au. E manuia le tua. Tamalanga o lau upu e le foifua mai. E whaia le mea e te fina ngalo iai. Ia tuma wati ia te alo viinga. Whamangalo mai ia te au le nei tai au le tua. O le au na. E anga masisei, e anga sala i o luma. Ia ai alofa mai le tua. Ia se pasoa le nei tai au. Mawalunga ilo lava viinga no Yesu. Amen, amen. Yo. Thank you, Lord. Yo. Yele tua. Para le fili, yo. Ile swafa o Yesu, ia telema ia mautu. Ola Faatuatua, le yonga le Ola Faatuatua le yonga le tua. Io tatoa, le malama io ala. Sula imai Setu tau le taua, ia manu malo. Yesu keri somo tati tai tai. If it's so ani. Sula imai tatoa le taua. Ia manu malo. Yup. Yesu keri somo Tati tai tai. If it's so ani. Sula imai. Tulai mai. Amalos. Saule tawa, ia manu malo. Yesu keri sona te tai tai. Efe so ani yo. Sula imai tatoa le taua. Ia malo. Yesu keri sona te tai tai. So ani. Yeleli, yup. Yesu keri somo te tai tai. Efeso soani. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. O ka foi semana yo nei fatunga nei tai au. Amen. Vi ele ali imatango fiele pese. Amen. Popa o ele nei ya, le nei e a pe ya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Ia vi ia le tua nei tae au. Ia mawanunga lava lona lava vi inga. O tato pepese mo tato sisiva. Ia ile matango fie lololo sua malie o lo tato keriso manumalo. Amen. Hallelujah. Ia awa analea ia tato tele ia ile nei tae au matango fie. So whaatai lea tua, whaatai lo nalo, whaatai le soso ani sili, ia ole anganga pa ia lea, ia i o tātou tangata. Amene. So tai au manuia, tai au tatoa, tai au fisila sila whae, tai au matangofie, ia i le anga lelei, ma le alofa o lea tua soifua. Amene. Ia vi ia la lea tua le nei tai au. Amene. O kale matangofia le te vai atu pafuli whamalama. Ia o susulu matangofia me le la. Vi ia le alii. O ka se malulu nei pol, nei vai aso. Amene. Ia nei vai aso. Ia malulu. E whaftai le atu elo nanga le lei. Ia lo maua lava le malosi. E ui fo ina foni isu i le si taimi. Amene. Ai au lo whaftai le atua. I le manava fau, o le ola fau, o le malosi fau. Ia e whapena na whafauina i o tātou tangata. Amene. Ai oso mai loi lunga ia whafauina. Praise God. Thank you, Jesus. Ia lea tua whatalo whatua le aingo lea tua. Ia mwhaena pale mai tātou polo kalame le neita e au. Se whaamole mole a po o kulaka ea. Po amene po annoying ai le sound. Amene ia afaile ai ia viele li ia afaile pa o atule ia ia failo mai se kape. Amene. Viele tu hallelujah. So fa sai ale lo sai le tu lo nanga le malo na lo fa yo tatu tangata. Ma sina lo na fitu le nei tau sanga. Amene ole mo uma fo o fai o fo le nei ma sina. So tatu te pai tu male loto whaftai le atua, whaftai le ola, whaftai le malosi, whaftai le tainga mai o le tatou whainga malanga, po le tatou tamu enga, po le savalinga. Mai ai Januari sa ia o mai le nei fo i, masino le tausanga, vi ia le atua ilo nanga le malo na alofa, ia o lo whapena na tatou tumua i tutusa, o lo tumua i malo tumua i tulo, o lo tatou tutusa i le anga le le ma le alofa o le atua. Wai le whaape o lo sili e le tumua e le toi ina ma lo matua ai iti i le tumua i o ai o lo tumua i tusa i tātou. Paule mea ese ai o matua o soifua wa au mai e le atua mo ne tātou tamama tina mastua. Amene. Ai le kiki kako. Ai wa tātou tumua i tusa ai i le alofa whaasoa o le atua. So fo ia la levi inga male fa aftai le tu I think o le o tato o le tato por kalame va pe ayo o tau fa la lave mai le o le e ala e ola. Amen. Ai ava pe le fa la lave ti fa lo me tanga te pele e amen vi ele li. Ia talua yo asfa pene fa aftai ai le tuelo nanga le lei ia ona o ava noa tata te fe mulu au foi ai ia e ala ilana upu. Amene e ala ilana upu fa wina mo tata tangata. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Se koe fa pa o ka ko musika e back up el ka ko tata so fa soa. Amen. Ia vi ele li. Amene. So Vayaso ele la malisi vayaso. Fa ano ya tu tai. Ia ona i tu no e fe ka le maso e pa u no ya so ne o ka fia la fa por kalame o ka ile so lua o tau mai o il ta vale tu ma to vale. Amene o mea ia fa tai le tu lo nanga le mel pui no i ta so amene ai tu ta vale o ka ia pe ye. Bisi ta vale fu ile na o ngai mai se tu ma to vale ai alu ala e ola ya wa ya nga mo fa malama ta vale. O fa ko ka ta mave la fa ya le poka la me pe o so fa i mai. E va to ma na va na ta ya yo le ya tsi poka la me va tsa yo le ale so ya no yo lo fa pe na ya la val malo si fa i fa so ya mo fa so ya tia wia. Amen. Yo last me fa mani ile tua ya tia po se me fo ile o ma i mai ile tua ya tia.
ia no o share lea a tonu e whamanuia toi fo ile sua i lo finangalo ma le ele o lo loto ia a tonu e se mea o la whaatonu ma ia o ele atua a la whamanuia ile atua ia te oe amene se lo taime po kalame tu whaape ai ia o so se mea o te tautala ima o share i lungo le media amen ole mea la e whaatonu wau a wai a wele tua fa potso ila ma fau amene so vi ia la le tua lo nanga le ia sai fa mone ia no ia vi ia le li tan sono tele tu no a ia ia lava sai mi mole tua amen fa sai le nei pese amene fa mai ta pena le malanga amen sa pena le malanga fa malosi amene fa malosi mai o fa malosi tu foi amen. Hallelujah. E te me luta ai le fōlaunga. E te me wa matangia ai, wa matangi ai le malolo wa le vasa. Ai fa mai fa malos, su lai mai, fa malos. Amen. Hallelujah. E ai me e lu ai o tatou tangata le tatou whainga malanga ma le tatou savalinga. O lo iai lava le tatou kapiteni ia o Yesu Keriso lea. I fight for tato te loa lo tato atua. Know your God and our God very well. Amen. Ia, ele se mea tato te popole ai mo tato atu vale ai. Ia o lo o iai o ia o le kapiteni o mea uma amene. Ia vi ia le atua le neita au. Yo te loa le la a. Alu lo tato faasoa. Amen. Ia lava fa le upe fa pe le taimi mo le upo le atua. Ia mas faasoa. Amen. Te loa na wailunga ina le tato. Le tato tusi, amen, hallelujah. Ia o le tusi masani wa fea e faila unga. Ia e wato e whamanuia mai fo ile atu e loto le nei aso, amen. Ma le nei vai aso. Ia o le ngaluenga na e luas fulfitu, ngaluenga e luas fulfitu. O tula i mai. Ngaluenga e luas fulfitu, ia o le tala po ia Paulo, amen. Vi ale atua a família le lutala fa mai ole fo launga a Paulo i Roma amen pole malanga fo ya Paulo i Roma ole fo launga ole longa vinga fa ilo mai ai o lungo le sami amene o lungo le vasa ia o alu ele fo launga amene vi ale atua vai le fa pea ia so la ke fo la wa ku ia pia ile pasi amene ia la vatato upe tala fea ngai amene ia pe o lo fo la wa tu amene ia pe va pe o la fo la wa tu ile va ni monimo le va te amene ia ato ne fetau ia so se mea uma ia mea uma o lo e mai le afionga le tua fa mai o le fo launga a Paulo amen e a nga ia tu fea e a nga ia tu Roma vi ia le atua o le nei tusi o ka se matango fie o ka se se tamau a ingo le atua ia le ilana upu vi ia le ali fa mai o le fo launga a Paulo i Roma amen ai o le fo launga he's a prisoner amen he's a prisoner ile po o ia o se final warning. Po o ia se ia lea o tu wai po o ia o se tangata la no tia atu i lungo le vaa amene i lungo le nei fo launga vi ia lea tu amene fa mai o le malanga a Paulo i Roma ai o le malanga a Paulo o la no tia atu ai Paulo i lunga le vaa amen thank you Jesus vi ia lea li so fa sai lai le atu le nei tai au va ui samale al mewa la le me wa mai el mako le nei mau fa mai ia o le fo launga Paulo i lungo le vasa ala o ia ole alka unga prisoner la fa le pui ina amene o ia pongo ta amene hallelujah vi ele tsua ole fa pango ina lava lea o Paulo ono wana tala inga amene manso fo yo le sai fo le mesa moli mawa tsoi fo imata tsoi lo uma ia o Paulo
o saulo amen aya na tai ale malama o le atua amen alu ese unga o na mata aya le ole mamalu o le atua masuia ai o Paulo ai ina wa masuia le atua le olanga o kale tangata sasa wai tangata o le atua aya ai wa avelo na sawana mamea wa olona toa amen ia wa melo na toa ile lalolangi amen ia wa toa ai mo le atua amen so fe lava la me walo I fo la nga Paulo e wale ese pala ai le ese fefe ai se a wali ua o ia ele atua amen wali ua o ia ele atua praise the Lord famela le tala tusi ole fo la nga le amen e alu I Roma amen ave mai sai ai maltangata sa ave pangotane ilungo le va o ia le ina ai pe sai sa watu o umil fo launga amen pe fai tau manino ai foi ya pona fo no fo fale ya te o ele le upole atua le wo atu tau watu le isi va wo fai wo tu wai le fai malanga ma watu lo le si va ya nga ya tu ile fo itu ona o lo le la so wa saudi tai au le ma ave la so no va le ya malanga twa ina ya fa wa la so fa malanga I Roma amen ole a fa malanga foi le amen ba tu le ave sai tia tangata amen hallelujah alenga lue ai le tua I no le fa malanga le amen le ngalu nga lu sul man fitso amen ia ole tsina le ma wa tso fa so mai ia wa fola watu e o Italia amen yo Italia o Roma nga amen po le la muole Roma amen hallelujah yo tai to se la wo Julio amen ia ona watu le wo watu va ai atamutiu e o kan mau o anga yai o aku ya tamutiu e o ane nu o Asia we va ai amen yo lo yai foi tangata lo fa tasi mai la so amen ia e watu anga I Kuperu saitonu anga ia tu I Kuperu anga ia tu I Kilikia pafulia weva yola ia o rukia weva okai kai kele me fa pena na anga ia tu ia fa malanga o watu na ia la le o va ayo anga I Alessania amen eu anga I Alessania amen le na bo se fa oso ia Paulo malaisi vaenga ale ai no tia amen oka pengata wa le fo la ma ale ngongo kia e awa me lo fo la nei sai amen praise God tele o taimu fa fo I fa fe ngo share ko lunga I amen ale lo fo la nga le ke mafatia o lo ke mo mi le so soani amen e pe ole va la lata ile upole atua amen e au mai ele feso swani amen e au mai ele mapusanga e au mai ele malolonga amen famena tala tuspa ia wahalo le fo launga ina wo atu mana tuala Paulo ole tangata fe malanga ai man tue tolua na journey anga yai isi anga fainga malanga mana tala inga tele ya sayai the first journey the second journey and then the third journey eva aila ya yele yalu Paulo ise va alele pe amen e malanga ilungo le masa yo na ole ya aye e fa yele le tala inga yo na sa vali le amen le tele aka ko ke aya e wiele sami metitirane amen i mea ya nga ile fo la nga Paulo amen mae sa la to o tala mana tuala ole amele tu o Paulo ole tangata wa ia loa le ai tu mamatangi le ai tu amen so man tu ole tangata o tala ai wa tele tai me ya lo mavasa ya nga ia Paulo wa ave fo ele tu ole ata mai male poto ya Paulo na te lo ai leva i tau matangi na te lo ai leva i tau wa matu wa le mo fe malanga inga amen ole taimio pe ka ko wet season dry season in Samoa amen pe ka ko wet season ye amata maya ya po November ya aperila pe vai taimi nga ti mo Samoa amen ya aperila me ya me maya ko sawa ku ya okitopa pe tato tau langa amen so our dry season and wet season amen so pe fo onea tu no yai seasons ese ole olanga
So o Paulo lai la uiloa. Ma le mea le au mai o le tangata wa whemala ngai le fia, ma fia o masa e ame le fina ngalo le atua. So wai loa le le Paulo taimi o le timunga, taimi e so wai masa, taimi o matangi le aitu ma le aitu. So le ala le ana la yona poa e Paulo le taitai. Amen. E ui au la no tia Paulo i o le prisoner i lunga le waa. Aya, ai safa ape atu Paulo. Au wane o tato wo, amene. Fatali, au wane o tato wo, amene. Ne o tato wa fatia, amene. Aya, ai famili tala tuspa ia. Ele au ele manato tangata leo Julio, amene. Sa au Julio ele kapitenyo le waa. Ma le tangata ya na ina le waa, amene. Ai sea. Langa fo ile manato Julio. Ia lango kangaka ia ye se lango famili tala fo ilele. E o tangata well, even experts, e fail for ilato, amen. Fail or nurse, okay, fail for we as a nurse is poleale expert. I'm a nurse. E ya le time e la peya. Fai o se for mai e ya le time e la peya, amen. E potso le outside. I say ala na tu yama kai pe upunga le atu, amen. Amen. E fai le alonga I mo me fai va, amen. E potso la mal outside. I say ala na tu yama be la olea o la uma na tu Julio o le kapiteni o le va male tangata yana ina le va le ye tau fa alongo yai le mela fa alongo I foi le pangota e ai sai kuonga lima manono tia no le va ai au mai fualo na manatu no ele o mera que ele foi ala opinion aya ele o aska foi se sa opinion Paulo malolo mai nga amen aya ai que mai esele tamau ai ngole upo ale atua famele upale atua nga anga pongi ka malo se va ai ngongo kia ka malo ai anga pongi Paulo amen o le ala alu Paulo no le va e ui o le pangota aya e alu e ui na alu le fainga malanga e no tia ia alanga ka malo le ku ile swau o le ku ile fa unga o le ku ile fi amen o le nganga pa ia. Praise the Lord. Famile le tala tus pa ia fa ko Paulo il va nga le ai sino tato tao fit tato fa nga malanga amen awoni tato uiatu ne ya ne ma tato wola a fa ina le va mai maule nei o tele tono le va aya silipe aka ko wa a fela ikiki nga I se ko se kau kafa mai aka le o le kau ia no tato wa nga ile le va amen e fa mai ya the majority, o le ala pe au mai vo ile kasi Paulo, but the majority o le au va matangata o mai lunga le va o le au mai le mea le fai mai ia le centurion le po le ia por tangata le avea la ko tangata le tsa ia pangotai lunga escort le escort le le la mai le manatu pe fa so mai tamai o tatu tangata kusa pe ko kasi o lunga le va ale kau kala le mea mai le tu au ke pole amen pe va kwalo mangaku ai ko kai mai kua kau kala pe you have to speak amen don't panic don't be afraid just say it what God gives in your heart amen ia kangwe verbalize le mea au mai le tu it's totally amen at least o le totally ma tu le mea mai le tu ia te oi wa man kua ai ngi ka ko swa potsonga ai va pe ia langa life ma fuli uma manatu yo langa life ma fuli uma manatu yo pe le mea le ka ko ke ia malia ia langa le ko kasi o le mea le au mai le tu ele ya se me o ya pe stop listening to the majority amen awala le wa wo feio la ele tai au o le kapiteni male e ona le va amen kusola wala to fuarina wo fuatia ina le tangata no tia amen awale va ai se mea o ngale au me tangata le o tangata wo travel solo ilunga le basa amen solo journey te tele Paulo amen e atufia masa malanga ai Paulo amen wa tu ufo ele atua le poto ya Paulo na te ilo ai le vai tau o fa o le vai tau munga la amen le ala o fautua atu Paulo
ai ape aka ko fa ka le kiki au ka ko fa malanga ta ofin malanga ai se okay lo ia fa kia ka ko lunga le va la nga le fa ani me le angelu ia tia amen me va ai Polialo kama fakia masai kia ka ua we are prisoners amen aya se pe nono atiaka ua le suafo ke riso se e sawa le atua e faau ua kwa e mavatu faau unga mavatu manatu le leia te oi amen e te tau tala i se mea amen ole melanga lo ke oli mo fia be valele stop listening to the majority amen. Sometimes it's out for it's so far along with me like ma fully manatu ai au mai le tu kasi o e tau tala le mea sao amen a wow le sila la ma fully longa mangaku i se mea le fai o va pe ia langa lawa au i fe au ma ki ako abe yo lo ma fully me le mafkanga kinga man mafkanga kama but you know what ave pe le me la me le tu ya te oi amen o le ase tonu matsango fi le mai le tu te oi ave amen uma kwa oi mama oi amen wa mama oi ma le tu amen ai wole mai le tu se me ya ta o ta tau tala tu va pe le ai langa la ko ke le va ngala you know what e lunga la yete el fa sala le tu el menga amen e lunga fo yete el fa sala le tu fa mai paulo ya yu lia mal vaenga amen sa o fin malanga o le ai kwa wele o fika wi le kau amen alanga lo fa per tsangata le ai ele o mera ke le ase se points mai ki o lang o le ponta o tsangata lo sai tia so sit down know your place amen va penga tato amen o foi ni tato va et tsangata le fai mai se tonu ma se manat fa pe le ai ele o kai mai ai no le mele fai ko mo kako. You know what? If I ngai le tua tama vale. If I mai na yo tato tsangata pe tato wa mbeka ko fia popoto well e ngai le fia poto ai le ngai le fia poto amen so vi ele tua o le lai au mai le nei tai e se le tamau ai nga o le upu le atua amen e uma fa ala wi kulai le kai nga uma ka fa matala ina le matango fia o le atua ala ila na upu amen fa mai le o le afio nga pa ia le atua ele ipine anga nga Faatuatua atu Paulo ai alwan malanga mai le ai le mako ke lo ak fa mer kapeteni le la ke lo aku le lang le mai oi i apolima la ke vai ko le o ngalu mai kala mai o mangongo e ai wale va ai safa amen ai ya kala ngo mai foi pai la ke amen haleluya ma ave va ale fa mai le ai ka ke o le mo ke va ai ko ai ma fa ya nga fe nga va ai o ku pelu ma amen ai fa alongo ile mea au mai ele atua amen yo fa ya kia yo fa pe me mo fa ya fa pe se o le kengi wole le la fa alongo amen no o le fa train na o ele atua ya le la fa alongo amen ya o wi lo fo i ona langona se leo e mai se tangata e pe fa tau va ai la va ai amen ia po se si fo e fa tau va ala na va ai ya te au ala o me le to se fe ai te au o te fa so atu po o e foi amen o sau ni ele tua e te fa so atu so au wala te po pole ile to atelo le va enga le la aya ka o e ame me wa mai ele tua pasta ia malia foi fa pale mais se kala ngoa ko se o fine amen o ka vai nga pu matango fie me ne tua amen ia le mele pe ame lo kaloko le mama fa me anga pe ye mai lo kaloko e lo e ave la wa e ava kula ele kalia mama o e markoko amen hallelujah pe ya kanga kama ai e u ya le se kapekengi Paulo aya o le mena mai ele to la ngol tsanga la tu ile fa unga la tu ile mamalu e u ina no tia aya o lo o ya ile nganga le tu e lunga la au na amen hallelujah fa pena la ma once ka ki kuku ele mamalu le tu ma fa unga le tu ele se polo ka me ka ua ai apoloka mai e fa ilo ele tu lo na mamalu malona sili esi amen vema ai la io vema le tala chispa ia ele ipine vema ai e fa ku Paulo ala ya luan malanga ai sea manatu tsangata ilo na poto wo umona o ina o ia ile aveva
Wo umana o ina ia ilona poto o ia o le whaiaonga. Wo umana o ina ia ilona poto o ia o le loia. O le lava professions. Amen. Wa au mai le tua. Fa o penga inai oi ma. Amen. Aya ai le tai menga lue mai le tua. Iste mea fatau va. Ai o kare kadia. Amen. Ai o tale talia ina. Amen. Mele ole upo le tua. Mo fai ale a le mea wa. Mana o el kapiteni e ya. Eu fai mo pe kangi me o maka. Ia vi ele atu amen. Family tana tus pa ia. Ele ila ngona ame maa ma yulio ma mea mtangata umalea le mea na fai atu ai Paulo. Na alu lava ona olo lato potso male ata mai. Amen wa o ina ya ilato. Ema ele ipine oka lele. Ele ipine lava. Aya. Ai o solo le fa. Amen. O solo le fa. E ngoa ya Eurokuto. Amen. Eurokuto. Ea. Ea o angi aku se Eurokuto ya oile nei tae. O angi aku se Eurokuto ya oile nei tae. O le ase angi aku Eurokuto e sa wa pele ai. Amen. Wema ailaka o pe aka le fa alongo le me mai le atua. Fa angi mai le atua le Eurokuto e fa pena na. A fati ai le tafo launga. A fati ai lo sa ma lo va. Ile tafo launga. Ai sea. Wa tale manatu wane a. Ile tangata wa au mai le atua le fa. Amen. Ai ese fo le tamau ai ngole upo le atua. Amen. Ole onga lea e mo ia le fa alongo Julio ile tala ma ya Paulo afe mele tala tuspa ia na lo faina ile tangata lea Paulo. Amen. We vai tangata no tia aisa alo faina nga yaile le alofa male e draw yaile loto tangata lea tsa ia pangota ya Paulo. Amen. Aisa e mo ia na tele fa alongo ala sa ia iloa. E ya singala me pala mumu mai pangkale la. Amen. Vai va ai la. Vai ke popole. Le alava le prison ne ai ka ua. Amen. Le alava se fale pui o yai oile nei tai au yai au. Amen. Be no tia e fa nga oile atua. Fa nga oile atua. Amen. Be a vai tate. Ia fa mo le atua. Pero suol tanga to le nane tala ile nga luwe nga le atua aya. Ai look ai tanga sama. Fa fal pui na yo ia. Amen. So le la wa ame na sila fia fo ye le atua. E tau no malanga. Aya se fa ali ona va venga. Se liliu loko kangaka nge. Ile mea a liliu kangaka ile tala inga Paulo. Fa mele kala kuspa ye fa ai le chapter le. Kangaka umaya ngai kangaka umaya nga o ya Paulo. Amen. Hallelujah. Mai la fatau va se me la moli atu au na le atua. Le manatu e tangata fa fita uli ko i manga kualo kangaka le nga sabat o fena mai le upwe Paulo nga mai le atua ai sea le nga sa ana pongi sa tamo el tamalo ai lungo le maunga sa tamo e sa savali. Amen. Savalinga tamo enga ole ana pongi male tatalo. Awa ye fa fita uli e yai Eurokuto tato se fe ngai lungo le masa malungo le ala aya ai tai ina tato wele mana ole atua. Amen. O ka se manga yo le upo le atua. Amen. So awala ngai ka mia oe ngila ngona on tangata sto tele pe afita laile atua ya te oe se me tau na fai ma se me e tau ona e tau talai ma o tau talai. Amen. Vi yele li mai la lo ole captain. Ya me langa fa kwai ole captain ai o lo sa o lo va ma. Ya oi ole atua. Mo ye tai me wa o ina le poto sala la. Ai o ina fio mai le ato. Yo no fa le nga ina lo le ole mea. Fa le ato. O ai me fa le ato. Wow. O que le pointa que o que pointa ya. Amen. Vi ele atua. Fa melhor tala tu spaia. Wa fatia. Amen. Wale se ai se pala ai ma fefe. Ai aveli tangata e ola il fa unga le tua, ma futsa ile tua. Wa luta le fola unga ma so wale basa. Ai to apea Paulo. Amen. Wa lulu ina lea ni tai au ma ave va aya ala to afile mu la veli tangata.
lo a mafuta ile atua. Amen. Yeah, okay, let you find ngai kai au. Yes, I for you find ngai kai au. Amen. You ka ko a fai o mai se ke fa ko ngalu ngati apolo ta ma fai mele petit tato. Ayo tato tutu ile man malo ke riso. Amen. Tato tutu e ten tato te mai ba yai aya le atua. O oil malo si anga. Know your God very well. Amen. Know your God very well. Amen. Le foi foi mai ima ngayo si o politus pa ia. Le sa. Praise God. Why ele kai me fa ai Paulo ka ngaka ya o le akua le nga mai ya o le akua le nga fa mai le. Awasa tu mai te awana pole angelu fa ipule lu tsolu. Awasa tu mai te awana pole angelu ale atua e ana. When I know your God very well. Amen. Ya e loa le atua o e au na yai o io le kapiteni. Fai mai Paulo le fa pe mai Paulo na tu mai le angelo ya tia wana pole angelo mai fea le ai o le angelo ale atua e ana mai vai e ana il no ale Paulo lo na tua amen o lo na tua na ya au mai ale angelo e fa ai lo ya Paulo ele ai sesio o toea e a fa ina le va pe a fa tia le va amen. Famemo lutsa le fola. Le sime estrema ngai le upole tu Fai mai wa lutsa le fola. Amene. Wa so wa le sami malevasa. Wa le loa se la wa le loa se fetu. O ie ke loa ai. O taimi o matangi o taimi o afa. Ilea ito tono lea ele. Amene. Wa le loa se la wa le loa ni fetu. Amen. Hallelujah. You know, wale se potol tangata. You know they're cognitive, unconscious cognitive. Amen. Le kapiteni matangata uma wale loa. Amen. Wa e lost. Amen. Wale se fa moenga. Amen. Hopeless. I say wa sola le atamai. O fea fo yo watamai. Ave va anga isai. Ave va anga ile matu. Ave le ai wa sola. Amen. Fe foi le compass foi lele me ai. Wale ai esse compass ia. Wo uma esse me ia sa o mai ele a unga. Amen. Ile potso sala lau. Aya lele wa aya ku me fa asino ai ele tua o ma wala o fetsu o le la o le masina e ke lo ia ile me alu ai directions. Amen. E navigate ai kako. Amen. Wale ai. Le ola mai le va o ma le pele va. So wa mene sami le ngi fe ku le se lai le au aya wale lo po fe me la fa mo ya mai vai este matsango fio le tsu amen família tsu au ko fia po pokolo ko le fa longo le au no Paulo lele ave ese fe tsu le langi ave ese akule la se ko pongi same uma wa no nga vinga fa pole au wa makwa poli uli kai ma fa le au nga mafati munga ma fa ya kako wa fa auli uma me uma amen lo se me fa penga wa fiwa ay kule lapo fe lo ay se yalwa nga ile va e lo ay se me o laka mai se no pose island e alo yai wale ai e o ay se pose fetu le tu fa ali me se fetu e wale ai amen aya wale ai le potsor tsatsa you know amen ole me ngatsa le lo el tsatsa malo fa fia potsor yai amen. Ai la lo que fia pouco que dia tu o que fia mau ale potso. O nga lue lo le o le tua. Pe ai lo me le tua lo fa mau la lo quale lo le malu. Amen. Ai me le tua se pe fia que le anga ya Paulo le fa pe le fa va quale ka mai ya Paulo. Oh no. Família tua o le o ave se fetu o le o ave se le la le masina. O le vai po fia lo ngai ko va. Amen. Ai ole maka ukia o le atua. Amen. Awa afa ali mai sign. Those are e ke loyo directions wa ai mai le atua o ngai le tu le e lo ai ole asau le au. E lo akwai se ele ma se matu. E alu ye le va. Amen. Sa fo ile la wa lo taita ma wa lo aku me uma. Ai wale ai. Fa mai o ai se fetu ma se la wale ai. Vai vai la ka ko i ai pao inga. Ka ngole tu le tu o yo kapiteni o me uma. Pe au anga kango le kapiteni o kapiteni.
e luluina kapetenio le ola nei. Amen. Ia ole mela ngai fai ko big deal nga ka koma. O le big deal nga ka koma. O le na o le mea na fai ile na fai. Amen. Mai ka ngo mer ko inga fa poisal ele. Ia o fela o ia lo potmo what's mai. Amen. Vi ale atua. Ai a talo ile atua. A o poisal ala le atua. Se mo obia se fetu. Le atua fa pula mai le fetu e tai ia. Le atua le ao. O po liuringi mai wa fa auli le ao le tu alofa mai fa sulu mai le lao lo wa metson e lo atu e si wa fa fine se mea ya nga ia ila fo la ngama sa balinga amen o ka o le fe ke vala o vi le tu o le fo ia o mai le tu ya ka ngai kai mi ila na upu amen hallelujah pe fe fa ya ti auto o mea ta te share e fa tsonu mua mai la le tu ya ka ika amen. Yeah, so star and sun, so it's like a sign of direction. Mole triple mole voyage le alwa al vaenga le ai pitai mole fa alongo ya Paulo wana fa ye Paulo ta off le malanga ilo ai Paulo le no ayo wana fa nga malanga ai wai lo e Paulo le tu wasolea o amatangi mafa o le tu wasolea o le munga lai le tu ai pitai mole fa alongo tangata amen hallelujah. Fa mai le ole tala tu spa ia 14 days fe fulu faso o afatia i lungo le vasa amen afatia i lungo le vasa se fulu fa le ya vai lua vai yaso imagine la o pe lungo le vasa lo wa me fa pene ai wa le fi awai amen wa eu man ko pe fe ko fai ka ko le ngalo pe ka ko mai sava ya na upol ai wo ko e alo ka mole amen o yo se fi ai wale ya e fa pena me na ole au va wale se fi ai nga sauni ele tu Paulo e lungo le va ma lungo le fai nga malanga amen e anate fa malo sia le au malanga amen ma ave foi se malosi ia ile tai au ma esa fa foi na va amen estele matango fi okay lo ai e fenga ka nga ko accepting nga se tsanga tsa fa apea yo e fi fa no banka yo le vanga loka yo le vanga ile ai mangi mele lenga ki fai aya o ka ko ke manga ku fa penga kia ngo le ska nga ka ya lu ko ngol fale pui o ai mai ele atsua isa saula yo le ka ke manga fa ka va ai wa sau mal tsa mau ai nga kia ngo ke manga ku ale le tsa male ya le afa vitale Matsuele le matu ya le case le sa ya le afa vitale vai tsaimia langa o te tau tsala langa sa o fale pui I fea I oi tafa ingata sa ave outreach i oi tafa ingata te longa le tsala le tamalua o tele I loa se atua le taimi sa o yei pale mene o tele I loa se atua langa wa o tele tupe tele mea o te maua ai o yai tono le fale pui o la o mea ai lea o la o susu lea meaning o lana susu e inu o la o tupe lea o lea o fakwa ui loa lea tua si weba ai la kako e alu este mele afa matono fale pui lai manatu fa atau wa ai tangata enga sau le afa mane tamao ai nga o lea tua mai tono le fale pui le moli mawar ka male a fai mai nei le po matu ai fa alongo atua fia inu le ai se vai le ai ko ai loa nga wa ka mai ka ule ngo Yesu alofa mai Yesu alofa mai le afa vitale le ka ko keilo le history amen mal mesa tupu amen aya o te molimau le anga sa o tu tono ta fa ingata sa o mato pepese sa o mato fa sole le leio le tua molimau le tangata te le tau sanga na o maua mea ma le ta maua inga o te le lo le tua ai ina wo ye tono le fa pui o le tamau ainga ngo foi kai mi uma ole afa ka lia fesili amen it's time mi uma sa fa fesili pango tama me uma ole afa ngo fo malanga ku spa ia so fa kle sua 5 time ole afa when ai lai le e kai fa apela Paulo amen ne yo tatso manatu pe asa fa forza ngata pe tatso manatu fa tsa va aya le ai wanga lue le tu tsonu le lata ngata e hanga imai aisia la foi te tsalo mo tatso tsalo manatu al to ese mana tua fale mai mana tua so se tasi ai saur ka ngaka pa pe
la foi moi fa fo e ai maka ko me ngai ke fo ko nga ia you know o ngai te kakalo ngai ke lo fa ku ai la tsalo ai se tsanga sa e tsalo yai o lo tsono le fa pui po fe lava ia le fa tsu ia te e fa ia le tsu le va ngai foi mai fa ia le tsu le be le ia te ia amen. So for many of the talent to ia, praise the Lord. Remember, I ya Paulo. Na na faali mai le angelu ale atua e ona, you know your God very well. Le ale luta lo faiga malanga e te anga ia e lo le lo watua. O lo watua yo le kapiteni lunga le vasa. Kapiteni lunga le va ole ala so se mea. Amen. O yo le kapiteni. Wow, kapiteni sili. Ila ufainga malanga mala ufainga malanga. Amen. Ole sila mea matango fie fo litala le avi ia le atua. Praise God. Se fulu fa aso fe la fo ina. Watatawana ona feoti. Amen. Watatawana ona alwifo ila la ama. Malepe ma feoti. Amen. Aya sa fa saoina ile atua. Aisea. Langa na mana o lava le atua ina na au na Paulo ina ia faa o lava le mission e alwa i tono Roma. Amen. Langa yo tangata Roma. Amen. Anga koe fa puipu ya ngai tanga Roma. Amen. Aya avele fe au male tala lele fa mai tangata ele mamalu se perfetsa ilona no malona aipa. Aya nga avele atua Paulo. Amen. E avele tala inga ilona yeah, in Roma. Amen. Aya, ile iloa tangata Roma o yesa Roma. Aya, na ia tala ile tala lele maafe tangata. Na manuia ia ona ole tala inga tangata Roma. Ile iloa tangata Roma. Amen. Evi ele tua. Estela le matango fiore ole tala tu spaia. Mantua. Wow. Mantua prisoners sit sobre va como fai fo ile au vai. Amen. Kwe mini kwe loka meka ngaka o prisoners. Amen. Au bang isola ses. Mai Paulo ile au va. O le tangata ya lese male va. Ia. Umalo na ola. No foi ko kongo le va. No foi totono le va. O le no foi kongo le va. Fa saoinga ia. Nga. Wa fengata wa lu tie tono nga luwe nga le tua na tanga luwe ai. Ngo foi ko winga. Amen. Ngo foi ko winga. Awale lulu ina lo fa pe le kai ama o ese male lo de ai. Amen. No foi sonina. O fa fita uli tua atu e ai manuia o le tua. Fa mai Paulo le ava. Matangata uma sai tono le va. Hey. Awa ngi alu se si fa fo male va. E alu fa fo male va. Ia say goodbye ilo wola. I know for. Amen. No for tono le va. Amen. I say Langa fa ole tala noa Paulo male atua. Ole tala noa Paulo male nganga ole atua. Ole au mai ele atua fe au ma me upa. Amen. E uiana afantia le va. Aya. E stato te sao lava. Pe atato no for tono le va. Amen. E o mai le fa mai le tala chus pa ia. Boso le lai le taya. Wai lo atu le a. Wai lo atu le fanua male ele. E alua ngai ele va. Amen. Aya, la krole va akaya. Se fese la konga luenga. Amen. Aya, ala ufa laka ko ele atua yo. Fa fai ngo fie. Amen. Ale wa makwa lo faina lava Paulo ele tangata lena. Na alo ave pangota. Amen. Ai sea. Le ave ele atua le lo faina fa saoina Paulo. Ai sea. Ia o le tala le leia le atua. Awai ke ro ala we ki kanga kai ko mu fa pe ole makwa fia poko le la ko wo makwa pingi ngai me ku mai ngai vai tsai. Amen. Le foi ka ke va aya ku fo ia fo launga nai tangata pe Papua New Guinea pe yo America lo ai o fo launga le vasa ma le lo atu aya e se ta wo nei tala Paulo ya te tato. Amen. Le fo launga le atua fo launga le keriso. E a po wa fengata lunga le tayo lava e au mai ele atua lo saunga le mu wa foi matangi mafa
A fetalai ale tua alu va e alu. Amen. E fa sauina. A fa yaku fo ile tua tu le va tu. Amen. Fa pe na tato tangata. Ale fa ko le tua e tu le va. Ala e alu ile va pinsingi la e. La o mi ale vai. Amen. Ale lo po wa o mi ya. O nga te tu o lo te fa longo. Fa me na tala tu spa ya wai lo atu. Esse era le matango fio le upule mai le fai upumuli muli. Amen. Praise God. Fa mai le fai upumuli muli. Le fa tolu ma le fa fa. Wa loto le taita yo le toa sela we fa ola ya Paulo. Amen. Wa baba tua ye ia la to pule. Ma wa fa ya tu ye wa lo fe ausi. E mwa e fe sofi ifo. Ma o atu yuta. O etu toi. O isi ilunga o lau papa. Manisi ilunga o mea sai le vaa. Ua iu ina sao umatu. Ai ila atou iuta. Amen. O le mele au mai le atua i. O oe fai maa. Luta fai ngā malanga. Wa malepe le maa. Faftai le atua o fasao ina ila atou wa ame le atua i le mea. Fasawa tua i le ele. Ai a famele atua se fai skonga luenga. Mo over ko fia popoko mai no basa yo mai no fe ausi yuka amen fa mai le on tsa yo tose la he o lewe ya ile malos a no e ke o yuka o lewe le ai se malosi ba ai se la o papa ma se me malepe o le va fa o pe ai lungo le sami e ka ya o ele atua e sua kwa o ngalu mai o yuka fa pe ngale ai ngole atua o ewe malolosi. Amen. Senga lue. Awe senga lue ma fa peange. O le ainga lai le kai ya fai pua. O le ainga lai le kai ya ma me ngi ula mangi pa. Se le ai. O we ai le malosi. Hey, a lo ya e o yutsa. O le o ya le malosi. Va ai se me se fa o pe ai. Ina ia tau nu ula fai nga malanga. Yutsa. Fa mai le tala tuspa ia. Na fa sao ina uma ilato. Ele ai se tasi na fa o matia le soifua ai se le pango tasa no tia ma watu ilunga va ilunga fo launga aya o ia le sa tsaina ma ia le loto fa malosi ito tono le ava na fa sauina ai se tsaitsa ile nganga ole tua fo lau ma le keriso e manuia ai na tatso fo launga amen o te no fo ia wia ma le loto fa maulalo ile tua it's time you for launga. Amen. It's time you fail malosi. Aya, ngalo ia. Mana tua lo yai lo watua. Amen. It's a lo ale lo watua. Amen. It's a fa boy yai. Isa au mai le tua le poto male ata mai ese taleni. Aya, au wade ngalo. O ia lava le kapiteni o lo sa. O ia le kapiteni o lo fo launga. Wa febeme ai kapiteni oe sai au oe ana leva aya ai fa tonu fo la watu ele tangata pangota le nei fo la una i lungo le basa amen pa mai le tana tuspa ia o lewa ia le malosi a auloa amen ai fa akula kia a lo yuka ai le lo ko la ku fo ia be so ka ele la kiki o lo ko ka ele nga na ki ko male mo fo ai amen hallelujah ai o lele se malosi vai se la o papa po le ase me o le va ala o pe fa o pe amen yo nei foi sai a fai fo ele o so malosi o te a wa le tua le ase me o se la o papa po le ala se me o le va amen malauga luenga le tua o la te fa o pe tua ai sea ia o tau nu o la fo launga ma ia o manuia i lo wanga le malo lo fa amen vi ele tu esa mere tu amen fa akaka ko ele tu ele time sa fo ele tu o i ka ko ala le fe au ma le tala le amen va ai lo fo launga ma la fo launga lunga le masa ia matangi ia fa tele e fa pena na fe so wa ina i lunga le masa se fulu faaso o le lua va yaso lea amene ele fa ngofie se fa malanga aya fa tia inu le vasa ile lua va yaso se fulu faaso e peon au mai la fiona pa ia le tu aya
e tau nu mamanuia pe kapiteni ke riso ilo sa malo va amene e se wa ole mele fa manuia ai le tu lo kaloko ne tsa va tsama ole fa ya wa uma me o te tau tala amen aya ale le kai ya uma le sosia ma le tsama ai ngole tu wa penga maka mela tsala stop listening to the majority amen e mafaya nga tau mo oelo taua na oelo taua amen apera amo mai tu ilunga alu ele yalwa apela amo nga kuwa ilunga apela amo amen alu le lo kala po fe alu ai apela amo kuwa ilunga he stand alone amen he stood alone ia ilanga decision nga fai alu ai amen noa ngabala awa noa ele ayangis tutu atasi ya noa ila na fai unga amen awe te mana tu apea ngala wa au mama ngala yo le au va sa au umalu le va e fa mai paulo au wana ya le va e afati ai kako aya majority mana to tele te mai ya le va o lau fai unga tutu atasi ya ngau oe e ke manuia ya pe fa yo le bia le mai le tu ya se oe amen awe te po pole pe fa apea le kokele amen hallelujah Yohane ile motu patamu nga o Yohane masesine ai nga Yohane amalo na yatali tonunga ile tua na faanu uai ile nu patamu amen hallelujah to atasi la baia amen hallelujah ayale ke riso na tau to atasi ale ke riso nga yai se singa tapoli lunga ole sa tau ke riso le ai tau to atasi ale ke riso famaya lesi pangota tate felo ai mo ile paradise amen kakala mga ka aya abito atasi ke riso oe mau ilungo sa tau awala ke pala ai awete te pala ai sa fa unga na oe stand alone amen ile de me ala va tu ele tu ya te oe awet fa longo for the majority ma ko kelo ka aya fa ko akase ala fa unga ilunga va na paulo fa ko awa nge ya le va mai le ai ka ko bo afatia fa ko paulo kile fa ya ku fo la fa ani ba angelo ya ke ole angelo ale atua ana amen ia fa maria le atua le tsayao ya ilo na ngale malona lo flase upua sasi la se upua lape fo ile awana fa mangalo ha ole atua al fi au mal sala le atua e fa mele upua le atua ile na isaya ele fo ifua mai e fa ya le me fina ngalo ia ile atua ole me wa ya au fa ton wa ya o saunia ile atua le ele ia e pa ufa ia na upu le tayao la ngalo se upua wa ia na tsala le gut ai ave le atua le fi au mal sala le ia pa manuia le atua le tuaso manuia la vasinga fi au le yaso fi la le atua ke lope ai fa manuia tu le atua ile tayao le afia fi le auri popo imeo tato ia ile ese o taime le lalolangi fa manuia tu le atua fa iva matiute amen Pamaria le tua ile almalo mal masiofo amen le pale mia mal kapeneta saita em sanga luenga tsono jotato watu no Samoa saita yo company ma business tsono a onga famanuia alfana famanuia tsele tamama tua matinama tua tsono o ainga fai ile favor sausinga tato matua enai fana pa yatul fa malo longa le tua ya tselato Alengata fo ileo lo tu ile ama le point salo mo tato langa melea ile kai pizza yesesi tu ina malo ma tu Samoa e ka ke mo moya ile po ala ngo fo lunga fa tsalo fa manuia telele tua ina yo tato tsamama na yo tato tina awona ngalo au na le tua ile fa tsa langa ma le fa tsa langa fa pena na launga ina le upu ale tua fa fia ile tua ai awana ifafia ina le tangata amen hallelujah vi ele tua yeah please be a God pleaser and not the people's pleaser amen hallelujah ya fafia ile tua no kabinga ya o male mama ai le upu le tua awana iba aya kulo fa be ole malu awang ifa ile upu le ke mki ngale malu no aya o male mama ai le upu le tua fa manu ile tua au na le tua fa le tua we lo tu lalo ya awale ngaluenga le tu ile taimi male taimi ya la ngata fo ile misiona ese kale ese pa yatu pa yane le ngale le yo le tu
Manu malo ina nganga tele. Ya awale malo. Ole tua amene. Mantua tato talo tunu umalalai. Ya yai. Le mana ole atua iso seme. Halo ele outreach. Ya awala na upufolafola. Waisi nganga na tele ola ngona. Le ngalu nga fire le nganga pa iya. Payatsu, payane, paifo. Paimaya ya tiao. Iso se tiny. Amene, familia tuno uma, familia le autalo iso se tafon lalang. Familia Israelu. Olea, nu olea tua. Tato wa Israelu, falia nganga. Watafa le fina ngalo olea tua. Wa yalo faina o tato sangata. Awe uma Faatuatua ya te ia. Talia, Faatuatua ya te ia. Wa ya amatu ya yo le amanuia. Ua ilato wafana wale tua. So Israelu o kako umo tato talia kariso. O le Israelu o le Israelu falia nganga. Ba ailo folanga. Ya kapiteni le tua i mea uma. Ya fo ile tula na lava vinga. Ya ono Yesu. Amene, amene. Bapta ile tua la upu. Awa on fatono ilo sangata. O ya nganga pa iya. Ya ete moli ina. Ya ayo loto mafina ngal familia le neva yaso. Ya ilo wanga le leila basinga uma. Yo ai nga mota ngata. Yo no o Yesu. Amene, amene. Familia fo New Zealand. Yo lo ama wai. Ya ile anga le le yo le tua. Familia le tua le yaso. God bless you all. Hallelujah. Hallelujah. Iya madu malo. Familia tele. Princess Salalami. Yo lo manungan nei. Kolkalame. Ya nata ko ile Princess Salalami. Ya le tua. Hallelujah.